Danas, dragi moji, pravimo jedno starinsko jelo i jelo koje se pravi od samo 3 namirnice, a vidjet ćete kako se napravi. I dok kući sedite ovako da vam dam koju ideju, vidite ja ispravljam ovaj tanjir. Kako da se hranimo najjeftinije, a opet da je malko zdravije i da nema puno mesa, u stvari nema mesa uopšte i tako. Eto, ljubim vas, pa pogledajte kako ide dalje u videu. Dobar dan, dragi moji, evo mene opet sa jednim jelom, znači ovo jelo je onako, isto smo jeli u Vojvodini, kao što je bilo ono nasuvo sa krompirom, kao što sam već pravila na mom kanalu. Danas ću da napravim jedno isto jelo slično, ali sa nudlama, znači sa gotovim, znači ovim makaronama ili već kako se kažu. Znači, samo od 3, evo vidite ispred mene, 3 namirnice napravimo jedno jelo. Za sve one koji sigurno to imaju u kući sada, zato što je vreme još uvijek karantine i nemam pojma, pa da vam dam neku ideju, jednostavno da napravite kući, a da je jako opet ukusno i sito, zasitno naravno. Ko ima meso neka doda meso, uz ovo ko jede, ko ne jede, neka jede samo ovako. Znači, treba mi makaroni, krompir, luk i treba mi so, biber i crvena aljeva paprika i ulje. Naravno ćemo stavimo malo gdje bi taj luk ispržili. Znači, slično kao nasuo sa krompirom, u stvari isto se pravi. Kuvaju se makaroni, skuva se krompirić na kockice, vidjet ćete onako, poslije ću vam pokazati, luk se isprži posebno i poslije kad se to procedi, sve se lepo spoji i napravite jedan ručak koji će sigurna sam 100% da ćete biti zadovoljni s ovim. Eto, ajde sad pa počnemo. Najprije ljuštimo krompir, seckamo u kockice, ljuštimo ovo, stavimo vodu za makarone i krećemo! Evo, dragi moji, kao što vidite, stavila sam vodu ovdje za ove makarone ili za pastu i ovdje sam stavila krompirić u kockice, kao što vidite, ovako sam iseckala i posolila sam vodu i sad to skuvamo i onda ću vam posle pokazati luk, samo da ispržite i to je to. Sad ćemo da ubacimo ovo. Luk sam već stavila da se prži. I evo ga, dragi moji, krompir je isto gotov, nudle su gotove, sad samo stavimo crvenu papriku ovdje u luk i završimo jelo, naravno. Evo ga. Stavite crvenog luka koliko vi volite, mi više volimo onako da je crvenije jelo, pa ćemo da stavimo više. E sad, ne smije odmah tako puno da stoji tu, nego ćemo odmah da stavimo da ne bi izgorila paprika. Stavljamo znači krompir isto unutra, što se iskuvao. I stavimo naravno ovo. I eto, naše jelo je gotovo. Šta da vam kažem, dragi moji. Znate kako, ja se baš često poželim ovako ovih starih jela. Onako da me podsjeća i na djetinjstvo. Zato ja često i pravim ovako nešto. Pa moji isto vole. Baš i deca i snajkica i... E sad, Tajlanđanka nije još navikla na ovu našu hranu, valjda ćemo navići. Uglavnom da vam pokažem šta isto spremam ovdje, još puljenu papriku po želji moje snajkice. Vidite kako sam napravila to za sutra. Znači za sutra pravimo puljenu papriku, pošto sutra imamo drugih obaveza i ne možemo ništa napraviti. Eto, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video, za ovaj dan. Vidite kako je jednostavno, od samo kao što ste vidjeli 3 namirnice. Eto, nadam se da ste zadovoljni sa mnom, ako jeste, znate što treba da uradite, da pritisnete jedan lajkić, nemojte ono dole nego ovo gore, i da komentarišete i da mi kažete da li ste pravili ovako ovo jelo. A mi sad idemo da ručkamo. Ćao, ćao, ćao!